Alléluia, novinho, magato kona mile kwe keke ya hame. Yesu Kristo fen kome. Agbe ye gasunye klosi egbe. Maukae yo anyena mina kona mato nyena mino ega formile agbagbe odome egbe. Le Yesu Kristo fen kome. Yema maugare o nyela edi amile yawo me na mi ga ba gbokola ewu ma pe mi akpo o ela ba america mete anuke o yema ble mama o tititi ma o nye sikemi atogbe togo lo la ewu me gbo o ne me kene ho afagola ewu ma po pere o ne ma o le america mete ya manu o le mama wu sikele jo ide jo titi yema ya me se me ba gbokola ma glory o no vinya ma glory o yo ma glory o Yesu ma glory o Mauga yo nyela edi amile hiome ne mi va gbokola o ma pe mi apo enji boko na mi no vinyo Yesu le va sala me Yesu la fo ame Yesu le bosia akpekaka bega le toji ena ga se enya sikeka o maucho to tinye bo mato ana o egbe ya lo bi akpe kaka bele etoji la senya ya o mau ne yo kaka le Yesu fon come yenye mau teli ya me hallelujah mi eta pe be no vinyo mi gale toji ga fofo ya me be la gbesi agbefe enyanye sikenya agbenya ya la ne ka ba gere mi afe afeme ne ka ba sa upo dogbe dodasi siko o mauchone la na ba wo fe dola agbe o me ta gbesi agbela abele kemi fona ko emi duanu emi nu achi emi ya mi afe do me mi wanu si o ponkumo na mi le keke mala nene make mawu sikenya mi afofola ekpa mi afe nya ogbona mi gbe o cho gbe esia yi megblia enkekere keribena yima kpo mi ape nya ogbona mi o ekwa mi ape nya ogbona mi ekwa mi ape dede no ogbona mi ekwa mi ape la mese nya ogbona mi ekwa mi ape ha ogbona mi ekwa mi ape enkao mi ape agbono no ogbona mi okpo agbesi agbe bena mi le dedie mi le oke le mi aroko me va agbesi agbe ma ha ela be peto da sie ye nyebana ya po be ye viole ovo feke abele sike dibo ona vone ne ma ha eya tai o nye fofo nyere ke puan pona mi gbe o chogboro gbe si agoro ka fofo me fofo si aga fofo mo bana ya cho nu no don kunu jina mi bana mi afa fo ngba ba klinu e mi ajani o mau nekpere mi anti la ba ye ko mi atakpe dana le pe donyo si o kata o le wo mle nyekpo fa gbo igbe si agbelata akpena Yehowa akpena Yesu Kristo akpena gbogbo kokwela lovi yo mi ga dore nkeke ye bume eye me karibe ne fonye le egbe pe nkeke ha me abele kenyi ha mo fonye ne eye me karibe wo family ha fonye eye wo Afrika ha fonye eye ha do lo ha ole la mesemo fonye mi akple so mi fonye mi akple vi o mi fonye mi da pena Yehowa de pe domonyo si o katale wo wole mi ape agbezame sike na bena me de enika e ma abola mi achi o kebo e cho ife afara sese cho la mi be mi ano se de ne mi ano ete ne fofore ke magale mi o ela ba ye exploit mi ya le abanami exploit mi na pona de ajogbo kle afoku le mi apongo bena
ndeke manye nukli nuna mi le miaƒe yi kple gbɔgbɔme o elabe edzɔ amianti eyawo katã yi. Alléluia. Nɔvinye medo ɖo ŋku be tɔxɛ egbe. Nyemenya wo ŋkɔ o. Nyemenya anyigba ke dzi nele o. Gake Yehowa anya afi si ke nele. Elabe eto enye xixia katã. Eye elu fia le anyigba fiaƒewo katã dzi. Mele gbɔgblɔ be nyemenya afi si ke nele o. Nyemenya wo ŋkɔ o. Gake Yehowa anya wo ŋkɔ o. Eye Yehowa anya gake me ke wo dzi o. Eye Yehowa anya ŋgbedodo ke do ɖe agbe o ŋuti. Ta ewo nɔvinye ema ye mele nya ya le vava na tɔxɛ. Eske Yehowa tso nya ya nam la nɔvinye wo miawo tso na be nanye gomekpɔkpɔ na mi. Alebena tɔtrɔ ɖe ne va agbewo me. Tɔtrɔ ɖe va wo gbɔgbɔ me va agbe me. Wo luʋɔ ƒe agbe me. Kple wo gota kple ŋtila sia ƒe agbe me. Alléluia. Amen. Eyata egbe la enya gbe si ke Yehowa tso be ma tso na ewo nɔvinye. Be ma tso na ewo mawuvi. Alo wo si ke mekpɔtɔ le ma wɔnti hã o la. Egbe ya ye le vava no le gaƒoƒo ya me. Eye menya be eɖo ato mawo ƒe gbe. Ekene egbe ɖo ato Yehowa ƒe gbe ko la. Ke medi be naɖo to eƒe gbe ya ele tɔxɛ ɖe na o. Eye le gbea va gbɔ la, nagblɔ be exɔe. Ye tɔ ye wònye. Eye nenema wòava me le ƒe agbe me ma. Alebe nɔvinye ne nakpɔ nukunu kple dzesi le agbezawo me. Ne nakpɔ mawo ƒe asi sesẽ le dzi o. Eye nadzesi bena Yehowa meŋlɔ ye be o. Yehowa meŋlɔ ye be o. Ele ŋku ɖo dzi o. Nɔvinye eya ta ye gbe ya ɖiɖi va gbɔ le gaƒoƒo ya me. Le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme la, medi be ne nya ya va gbɔ o la, naxɔe na trɔ zi egbɔ nɔ la, nado atu nɛ, nado ezɔ nɛ, nado ŋdi nɛ, eye nagblɔ be ne va na yi ɖe ye gbɔ, eye naɖu fia ɖe eƒe agbe dzi. Elabe to ya me la, nukunu la dzɔ le agbewo me. Tɔtrɔ tɔxɛ ɖe la va agbewo me. Tso gbɔgbɔ me kaka va do ɖe ŋuti la me. Tso luʋɔ me kaka do ɖe egota. Eye ŋku sia ŋku la kpɔe. Eye to sia to la se. Eye enu sia nu la gblɔe. Elabe enye nukunutɔ ɖe Yehowa le wɔgbe le agbewo me fifi lae. Nenye be exɔe se. Nyame me gblɔe ma. Nenye be exɔe se. Meka afi si ke ame ƒomevi ke nenye o. Ne egbe xɔ nya ya se egbe ko la. Nuku ne la dzɔ le agbewo me. Enya ma ye Yehowa tsɔ na be ma gbɔ na o. Elabe nye hã mewɔ experience ya. Mewɔ nu me toto ya. Eye mekpɔ leke ye Yehowa wɔ eƒe nukunudɔ le agbenye me ɖo. Elabe nenye be nye Mawu ƒe ame. Ne Mawu mewɔ nukunu ma tɔ nukunu geɖewo le agbewo me. Afi otsɔ yɔ be na nye ye tɔ la. Ne nye tɔ la mate ma gblɔ nya kple kaka ɖe dzi o. Vɔ ne be wòtɔ to me kpɔ. Enya leke wòle. Eɖui kpɔ. Enoe kpɔ. Enya leke vivi sese le eme. Enya leke dziɖuɖu le eme ɖo. Eye enya leke kpekpe le nya me ɖo la. Kple ŋusẽ ke le nya si la. Eye wɔ eƒe dɔ le agbewo me la. Ate ŋu ɖi eƒe ɖe asi na ame bubuwo hã. Eya ta enuma tutu ke Yehowa le wɔ ke le nɔvinye ɖe ƒe agbe me egbe. Nenye be nya va gbɔ ene xɔe se abale si ke wòle pɛpɛpɛpɛ nene le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme. Nɔvinye enya gbea vava nɔ le keme ɖe. Alléluia. Kpɔ mɔ na
wo nɔnɔme tɔtrɔ kpɔ mɔ na wo nɔnɔme tɔtrɔ Yehowa Mawu di be ma gbɔ etsɔ nya na be ma tsɔ nɔ le gbe ƒe keke me be na kpɔ mɔ na wo nɔnɔme tɔtrɔ Yehowa Mawu di be yawɔ nu ɖe le agbe me yawɔ tɔtrɔ nɔnɔme tɔtrɔ le agbe me egbe nenye be exɔe se la ava me no le nya la nu pepepepe elabe yae trɔa nɔnɔme na nuwo elabe eyae ɖɔlina enuwo ƒe bena nɔ nyuie ɖe tsɔ wu tsãtɔ elabe eyae wɔa nukunu le ame ƒe agbe me eye wonyana eye wodzena ƒa bena menye ame ɖeke wɔe ya ke bo eya Mawu Yehowa Zebɔta ye wɔe eya ta tɔtɔ ɖi ɖe asi ɖo ne ye wòtɔe wɔe la mate ŋu ɖi ɖe asi o ne wòtɔe dze agbagba wɔ ŋɖe la mate ŋu ɖi ɖe asi o elabe to wòtɔ ƒe agbagba dzedze me wòle be to nukunu me to Mawu me va na o la eye ato kpɔ kaka ɖe dzi eye ala ɖi ɖe asi tsɔ ku ɖe ŋu eye gɔ hã amewo le akpɔe le wò agbe me ye woatɔ ɖe asi ɖiɖi xoxo hafi wòtɔ ya va ɖi elabe wokpɔ tɔtrɔ wokpɔ nɔnɔmetɔtrɔ le agbewo me wokpɔ nɔnɔmetɔtrɔ le agbewo dzi wokpɔ nɔnɔmetɔtrɔ le wo ame le go katã me va kpe ɖo eya ta ye woaɖi ɖe asi woagblɔ be ame ya ye ya eye aleluya kpɔ mɔ na wo nɔnɔmetɔtrɔ egbe ne alate kpɔ mɔ na wo nɔnɔmetɔtrɔ gbe la ke ele nukunu kpɔ ge le wò agbe me mebe ne alate kpɔ mɔ na wo nɔnɔmetɔtrɔ gbe la ala kpɔ nukunu le wò agbe me nukunu ka ye nye nukunu wa o agbe ƒe nukunu agbe kpɔkpɔ ƒe nukunu aleluya agbe kpɔkpɔ agbe yeye la ge ɖe wò agbe za me le nya yawo ta le nya siwo gbena le sese ge fisia ta elabe nya mawo tsɔ nam tsɔ de gbasi nam be ma tsɔe na o abe amedodo Mawu ƒe amedodo ke menye Mawu ƒe ame si ke menye bena Mawu ɖi agbeto adzi nye be ma tsɔe ne eƒe dukɔ la ye metsɔ le vava na wo le gaƒoƒo ya me nenye be ele to dzi nenye be ka ɖe dzi nenye be xɔe se la akpɔ nukunu egbe ɖeka megblɔ egbe ɖeka Yehowa gblɔ na be magblɔ be egbe ɖeka egbe le wò agbe me ta mi le dzi ke za ɖe ya meda kpe